Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Twinjiye muri update zigezweho kuri uyu mugoroba ni bijyanye nuko hirya no hino abyiriwe bimeze, ibijyanye kandi n'imirwano hirya no hino yiriwe ibane hagati y'abarwanyi b'intare za Serambwe. N'amakuru rero twinjiyemo agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasasu arimo kwisukiranya nk'imvura y'amahindu. Muri Bukavu ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturukayo aravuga ko ngo Wazalendo zagabye ibitero zikataka uyu mujyi wa Bukavu. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo nanone muri Warungu, tubabwire ko imirwano ikaze kandi ikomeye yongeye kubera ahangaha. Ni imirwano yabaye umunsi wose, amasasu ameze nabi no kugeza mu kanya twinjira muri studio amasasu yarameze nabi cyane muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi ba M23 batangiye kurasa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC hakoreshejwe drone zizwi nka kamikaze. Turaza kurebera hamwe bimwe mu byo wamenya kuri izi drone za kamikaze. Turaza kandi no kunyarukira nubundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Twongere tubabwire ko umusozi wa Kasopo nubundi uyu munsi hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bakaba bongeye guhangana na Wazalendo. Turaza kurebera hamwe ibyavuye mu mirwano nubundi yongeye kubera ahangaha muri ibi bice. Ni imirwano ikomeye cyane kandi ikomeje kugenda ikora ibikomeye. Mwese rero nongeye kubaha ikaze aho muherereye, mbibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndakwibutsa gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification. Abiyemeje kubana natwe mukaba mwaramaze gukora subscribe ku Ibendera TV turabashimira cyane, turabasengera umunsi ku munsi, tubasabira imigisha myinshi cyane. Ngaho rero reka mukanya ngaruke twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, twamaze kwanzika rero n'aya makuru. Ubwo abaherereye mu Rwanda nabahaye ikaze mu bice bitandukanye muherereyemo, abaherereye mu bihugu bitandukanye bya Afurika namwe nabahaye ikaze. Uhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukazenguruka mu gihugu cy'u Burundi, ukanyura Tanzania, ukanyura Uganda, ukanyura Kenya, ukamanuka mu Zambia, ukanyura na Mozambique. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye muri Norvège, abaherereye mu Bubiligi, abaherereye muri Amerika, abaherereye mu Faransa, abaherereye muri Canada, mwese namwe tubahaye ikaze. Ubwo niba hari abo twibagiwe namwe mutwandikira hasi aho ngaho mutubwire. Hanyuma rero aho uherereye hose nyemerera umbwire niba turi kumwe muri aya makuru, nyemerera umbwire niba kandi urimo kutwumva neza. Ni amakuru twanzikiye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Turababwira ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira harimo kwisuka amasasu menshi. Ni nyuma y'uko uyu munsi
uyu munsi mu bice byegereye aha Kavivira ubundi turabwira yuko hari abitwaje intwaro bongeye kurasa barasa rero abasivile b'abaturage b'inzirakarengane. Ibi rero bikaba byaje guteza ikibazo gikomeye cyane bituma rero Wazalendo na FARDC bagira umujinya barazamuka batangira kurasa ruguru ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 dore ko abavuga yuko ngo yaba arizo zagabye ibitero muri ibi bice nyamara ariko amakuru akaba aturuka muri ibi bice avuga yuko ngo ahangaha amasasu yahumvikanye ndetse yishe n'abasivile ngo ashobora kuba araya aba Wazalendo. Ibi rero abikimara kuba ndagira ngo nkubwire yuko ubu tuvugana rwambikanye isasu rimeze nabi muri ibi bice nyuma yuko n'ubundi ahangaha hari hamaze iminsi hasa naho hari agahenge nta masasu yongeye kuhumvikana, ariko ubu tuvugana urusasu rukaba rumeze nabi, imiriro y'amasasu urugamba rukaba rwongeye kwambikana. Biravugwa yuko n'ubundi uku gushyamirana kwashotowe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, ariko kandi ngo ni igisirikare cy'u Burundi. Abarundi ahangaha ngo bazamuye ibyo nakwita ko ari uburakari bwo hejuru, barangije rero ngo bagurutsa drone, bamaze kuzigurutsa abarwanyi ba M23 barazitwika ku rwego rwo hejuru, abarangije ahubwo babamishaho imiriro y'amasasu. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye guhurira n'uruva gusenya muri bice n'ubundi muri aya marembo y'uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba byongeye kuzamura umwuka wo ku rwego rwo hejuru ndetse na pressure ku baturage baherereye muri uyu mujyi wa Uvira rwagati ndetse no muri ibi bice byahagana haruguru muri uyu mujyi wa Uvira. Reka twihuse n'aya makuru kandi twerekeze muri teritwari ya Walungu, tubabwire ko n'ubundi aha muri Walungu ibintu byakomeye, n'urugamba rwongeye kwirirwa muri bice hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga yuko uyu munsi aha muri teritwari ya Walungu hongeye kubera isibaniro ry'urugamba. Abarwanyi rero bo ku ruhande rwa M23 bakaba bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, FDNB, Wazalendo. Ni muri teritwari ya Walungu niho imirwano yongeye gukomerera, ikaba ari imirwano yirije umunsi wose. Nkuko amakuru agera ku Ibendera TV yabivuga, ingabo z'abarwanyi ba M23 zavuye mu birindiro byazo muri Katana, Kabare na Bukavu. Izi ingabo ngo zirimo kwerekeza n'ibikoresho biremereye byazo mu bice bya Walungu na Uvira, ngo bagamije gukaza ibirindiro byabo bya gisirikare. Nubwo ariko bimeze gutya, ngo izi ngabo nubwo zavuye ahangaha, ariko hari izindi nyinshi zahasigaye. Zimwe muri zo rero akaba ngo arizo zamanutse muri bice byo hepfo Walungu. Imirwano ikaze rero ikaba yongeye kubura aha muri teritwari ya Walungu, aho ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zongeye gutana mu mitwe
n'abarwanyi ba M23 no kuvuga abasirikari ba Alliance Fleuve Congo bakaba bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi ba FARDC ndetse na Wazalendo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo bagera kuri 7 bose batakarije ubuzima muri iyi mirwano. Ni nyuma yuko nubundi bivugwa ko abarwanyi bo ku ruhande rw'Intare za Sarambwe bagera kuri 3 nabo barashwe, gusa ngo barashwe bikomeye ndetse kugeza ubu bikaba bivuga ko hashobora kuba hari nubwo ngo baba batakaje ubuzima kubera yuko ngo barashwe bikomeye cyane, dore ko ahangaha hakoreshejwe intwaro ziremereye kandi zo mu bwoko butandukanye. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo rero bakaba bongeye kurasana bikomeye cyane n'abarwanyi bo mu mutwe w'abarwanyi b'Intare za Sarambwe. Ni ibintu bikomeye cyane rero kandi bikomeje guteza urujijo muri ibi bice. Hanyuma rero nyuma yuko tubabwiye yuko bamwe mu barwanyi bo mu mutwe wa M23 bamanutse bakerekeza muri ibi bice bya Warungu, Wazalendo zagize gucya zigaba ibitero muri uyu mujyi, ni mu bice bikikije uyu mujyi wa Bukavu. Ngo bari bazi ko abarwanyi ba M23 bose bamanutse bakava muri uyu mujyi, barangije barishuka bagaba ibitero kuri uyu mujyi wa Bukavu, ariko ngo ibyo bahaboneye n'uruva gusenya rwiyambitse urundi. Abarwanyi ba M23 n'ubundi ngo bagize gucya bamera nk'abajijisha. Narabibabwiye mu makuru y'ejo, mbabwira ko hari amakamyo abarirwa hagati ya 3 na 5 yamanutse yuzuye abasirikare b'abarwanyi ba M23 bamanuka rero baturutse muri uyu mujyi wa Bukavu berekeza muri bice byo muri teritwari ya Warungu. Abawazalendo rero bamaze kumva yuko abasirikare bo ku ruhande rwa M23 bamanutse baza kwishuka bazi yuko uyu mujyi wa Bukavu bawuvuyemo wose, nyamara usibye n'abarwanyi ba M23 n'umwana w'igitambambuga simamya yuko ashobora gukora ikosa ryo kuva muri uyu mujyi ngo awusige bwerere uko wakabaye. Abarwanyi ba Wazalendo rero bageze gucya ngo baritereka, barangije bagaba ibitero aha muri uyu mujyi wa Bukavu, ni mu nkengero z'uyu mujyi. Ariko ibyababayeho abarwanyi ba M23 ngo babahanuriyeho imiriro y'amasasu, ibintu bimeze nkaho rwose ari ukubihaniza ku rwego rwo hejuru, ngo amasasu yabamanukiye nk'imvura y'amahindu. Biravugwa ko tayari Abawazalendo bagera ku 8 tayari bose barasiwe ahangaha, abandi bagera kuri 11 ngo bafashwe matekwa ahangaha. Intwaro zo zafashwe ni nyinshi cyane ntago twazigarukamo, gusa ni intwaro zo mu bwoko butoya. Amakuru rero akaba avuga yuko n'ubundi ahangaha ngo bari bahagabye ibitero bibwira yuko Wazalendo ziribuhite zigarurira uyu mujyi, dore yuko ngo bari bazi ko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bongeye kumanuka bagasiga uyu mujyi wonyine. Abakaba rero baje kuhagera bakorerwa agashya gakomeye cyane. Reka turimo gukubita tubangura kandi twihuta. Ari amakuru avuga yuko n'ubundi abarwanyi ba M23 bongeye guhura n'uruva gusenya, ndetse bakaba abarimo kuraswa hakoreshejwe imbunda zo mu bwoko bwa drone zitagira abapilote za kamikaze. Akaba rero ari ibintu bikomeye cyane, ariko mbere yo kubyinjiramo ku buryo burambuye ni munyemerere tubanze tugaruke muri iyi nkuru.
ni inkuru ivuga yuko n'ubundi abarwanyi ba M23 bongeye kurasa ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo no ku gisirikare cy'abarundi hakoreshejwe drone za kamikaze. Aha ni muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirambo y'abawazarendo bakaba n'ubundi yandagaye hose. Ni imirambo ubona yuko ari myinshi cyane ahangaha batwitswe. Urebye ni isomo rikomeye cyane bahawe. Imirambo myinshi namaze kubisangiza abo duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Ikindi kandi abakurikira channel yacu ya Ibendera TV, aya mashusho bene nkaya ngaya ameze gutya n'ahandi mushobora kuyasanga uretse n'ubundi kuri channel yacu ya Ibendera TV. Angibyo rero ibyo nababwira kuri ibi bikorwa. Reka noneho ubwo tuvuye kuri aya makuru duhite twerekeza muri ya nkuru n'ubundi ku buryo burambuye ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 batangiye gutwikisha duyi, no kuvuga abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, drone za kamikaze zimwe zafatiwe mu mujyi wa Goma n'ahandi mu rugamba abarwanyi ba M23 bahanganiyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amafoto amwe namwe yacicikanye hirya no hino, aho n'ubundi intare za Sarambwe zongeye gukoresha izi drone zitagira abapilote zizwi nka drone za kamikaze. Akaba rero izi drone ari nazo zirimo kugenda zikorera umuti abarwanyi ba M23. Kugira ngo ubyumve neza, operasiyo yakozwe kugira ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo bigarurire ibice bya Nzibira, bigarurire kibuga cy'indege cya Nzibira, bigarurire agace ka Kaniyora, bigarurire agace ka Muramba, bigarurire agace ka Muzizi. Aha hose ni operasiyo yakozwe bikatanga intsinzi ku barwanyi b'umutwe wa M23 hakoreshejwe izi drone za kamikaze. Aha hose rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB, abarwanyi ba Wazarendo bahuye n'uruva gusenya bahabwa isomo rikomeye cyane. Ibi bice bigizwe n'ubwoko bw'abarega bari bamaze igihe bidoga ko batazafatwa ko harinzwe cyane. Ni byababayeho rero, ni bitangaza bikomeye cyane, dore ko amakuru aturuka ahangaha avuga yuko ngo haguye ingabo zirenga 70 zo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Inkomerezo ngo ni nyinshi cyane, imibare ngo iragoye kuba wayibarura, ariko icyo nakubwira nuko abarundi nabo ngo bongeye kugwa muri iyi mirwano ku bwinshi. Ahitwa Baraka na Fizi na Karemi biragoye ngo kubarura imibare y'abarasiwe ahangaha kubera yuko ngo ni benshi. Hanyuma rero ibi bikaba bivuze yuko n'ubundi amagambo yaba akomeje kugenda ashira ivuga kuri abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, n'ubundi bakomeje guhabwa isomo rikomeye n'iki gisirikare cya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero reka dusobanure cyangwa se dusobanukirwe n'ibyo wamenya kuri izi drone za kamikaze. Abantu barazumva ariko rimwe na rimwe ntibasobanukirwe ubukana n'ubushongore bwazo. Izi drone za kamikaze ni za drone n'ubwoko bwa drone zizwi nka loitering munitions. Ni ubwoko bwa drone bwagenewe
kugenda hejuru, izi zigatata, zamara gutata zigahamya, ni ukuvuga zirarasa, zo zigaturika, zigahita zishwanyagurikira aho ziturikiye. Izina rya kamikaze rero rituruka ku bikorwa by'ingabo z'Ubuyapani ni mu ntambara ya kabiri y'isi yose, aho abasirikare batwaraga indege bakaziturikirizaho bageze ku birindiro by'umwanzi, bikarangira abasirikare ndetse n'izi ndege bose bahise barangirira aho ngaho. Ha rero niho havuye igitekerezo cyo gukora izi drone zitwa kamikaze, zifata umwanzuro wo kugenda zigatata, zamara neza kubona ibirindiro by'umwanzi zirimo gutata, zigahita n'ubundi zishwanyagurikira aho ngaho, ziraturika, kandi aho ziturikiye ushobora kugira ngo n'isi yihinduranyije ukundi, ikazamura ibyo hasi bikajya hejuru, ibyo hejuru nabyo bikajya hasi. Ntabwo rero ziba zigamije gutwara intwaro cyangwa gutwara amasasu, oya, izi ngizi ntabwo zijya zisubira inyuma. Ni drone ubwazo, donc ubwazo ni ibisasu cyangwa se ubwazo ni intwaro, kubera yuko z'ubwazo iyo zituritse ubwo bihita n'ubundi birangira aho ngaho. Iyo imaze kubona rero icyo ishaka guturitsa, iragwa cyangwa igahita yiturikirizaho ku buryo intego bihaye ari ukurangiza, dore ukuvuga kurimbura icyo baba bagamije cyangwa se icyo baba bafashe muri radari zabo. Hanyuma rero zigira systeme ziperereza zihambaye, kuko zishobora guhuriza hamwe ibikorwa by'ubugenzuzi, ni ukuvuga zigira kamera, zikagira na senso zifasha cyane kubona neza aho n'ubundi zigambiriye. Ikindi kandi usibye gukamera, ziranakurura, zikamenya neza niba amakuru ariyo nyayo. Ni drone rero zo kwitonderwa, kandi ni drone ziremereye, zikoreshwa hirya no hino ku mirongo y'urugamba mu bice bikomeye cyane. Rero akaba arizo bivugwa ko abarwanyi ba M23 batangiye gukoresha mirwano n'ubundi bari guhanganamo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese ndabashimiye cyane. Pudetsi twagarukagaho rero nuko zifashe, hanyuma mwese duhure ku munsi w'ejo mu gitondo ku isaha 11:45 tugaruka ku makuru azabagezweho muri ayo masaha, tugaruka kandi aho urugamba ruzaba rwaramukiye, ariko no kuri Pudetsi zaba zigezweho kuri ayo masaha. Mwese bye, ciao, mugire ijoro ryiza.